Alright babes, fi yma Polly Amorous, dwi nôl. Am finale o RuPaul's Drag Race UK. Os chi heb weld e eto, come on cariad. Not a joke, just a fact. Mae'r gyfres yma wedi bod yn wych. Chwethyn, drama, dagrau, the lot. Dwi'n mynd i trawsnewid mewn i fy best drag a siarad am highlights y gyfres. Ta-da! Amser foundation. Tra bod fi'n highlightio, dyma highlights fi o RuPaul's Drag Race UK. Smooth. Nawr, fy hoff runway look yw y hora, for sure. Sglod ar y runway, blasus iawn, bravo. Close second though, fi'n mynd i bombwlash, yn y final, gwisgo gwyn. Dwi eisiau mynd i'r priodas yna. The most emotional moment oedd Bimini a Ginny yn sgyrsio am bywyd fel person non-binary. Bwysig iawn yn fy marn i. Rydw i trawsnewid mewn i Ellie Diamond fel seagull. Just joke, amser pobi. Ding ding! Pa lliw? The most dramatic moment oedd Ginny Lemon yn cerdded off yn pennod 4. Iconic, iconic, iconic. Who, me? Like this? In front of all these people? Talking of, the best one-liners oedd taste, obviously. The cheek, the nerve, the gall, the audacity and the gumption. Ond hefyd, y 3 gair yma. Bing, bang, bong. Pièce de résistance, glitter. Amser creu braw. Blush, highlighter. Y moment gorau yn y workroom oedd gweld season 2 queens I gyd gyda'i gilydd eto yn y final. Fel teulu mawr. A dyna ni. Mae RuPaul's Drag Race UK wedi gorffen am flwyddyn arall. Llongyfarchiadau Lawrence Chaney a diolch I chi am wylio. Parti, parti. Ta-da!